لا تفوت لا تفوت. مش كيس يبغى رايحة أصلح لأمك أيمن عليك. ايش جاب راسنا بسوريا؟ ايش جابنا لهون الا شلون؟ جابنا الحرب الطيارة. بعد الطيارة على بيتكم. بيتنا راح، جوزي راح، ضربتنا الطيارة بالليل الساعة منسر الساعة 10:30 بالليل ولا ضربتنا الطيارة. مات جوزي بنت اخوي وجارنا 3 ماتوا سوا. ولادي كلهم طعنوا، كلياتنا اللي خايفية شظية وابني هذاك بيه شظية. وبيتنا راح وجينا انهزمنا لهنا. ايش صار حرب كلها رعب والله، اكل ما عدنا ناكل من الرعب. كل نهار الطيارات فوقنا 4 5. يعني شلون بدي اقول لك متحاوطين، الناس تضربنا من هين، الناس من هين، الناس من هين، طفشنا من الحرب. يعني كله يضربنا كله يضربنا. والله عملنا منيله كل الناس وهالشباب هذه عرفنا عملنا منيله انا واولادي والحمد لله عايشين وبخير بسلامة. هالشباب ما هم مقصرين معنا، الله يوفقهم ويرزقهم ان شاء الله. ايش بدي والله حاليا مم بس اجر هالبيت. هناك كنا شفتي حراميه كل نهار وحشاشه تبهدلنا. ان شاء الله ما نعتز الا سلامتهم والله يوفقهم ويرزقهم ان شاء الله. يعني ايش بدي ادعي لهم اكثر من هيك؟ الله يوفقكم ان شاء الله ويرزقكم. Bu aileyle ofiste çöp toplarken onunla tanışmıştık. Daha sonra aileyi ziyaret ederken onların durumunu öğrendik. Gıda maddesi yardımında bulunduk. Tabii biz de öğrenci olduğumuzdan dolayı imkanlarımız kısıtlıdır. Buradan Diyarbakır'daki, özellikle Diyarbakır genelde bütün Müslümanlara, Suriyeli kardeşlerimize yardımda bulunmalarını istiyoruz. Önümüzdeki ay Ramazan ayıdır. Rahmetin oluk akacağı aydır. İnşallah kardeşlerimiz bu muhacir ailelere sahip çıkarsa inşallah iyi olur. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim bir Müslümanın dünyada bir sıkıntısını giderirse Allahu Teala da onun kıyamet günde onun bir sıkıntısını giderir. Bundan dolayı bütün Müslüman kardeşlerimizin özellikle Ramazan ayında bu kardeşlerimize sahip çıkması lazım. Yani bu şehitlerimizin aileleri eğer akşamları sokaklara çöp topluyorsa, laylon falan topluyorsa bu bütün Müslümanların ayıbıdır yani. Çünkü onlar bize emanettirler, bizler ensardır, muhacirdirler. Bundan dolayı bütün Müslümanlar bu bilinçle kardeşlerimize sahip çıkması lazım.